iti masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gemma ni Annalyn. Maipapan iti panangaklon ni Annalyn ken ni Ramil. Kat dita nga inaklon na, anabasa na ti diary tinaud-udi. Kat dita, binagbagaan nga rod ni Gemma, ti gayem na. Nupa inaklon ni Annalyn ni Ramil. Marik na ni Ramil, ti kinalamiis ni Annalyn ken kuana. Kat gapo iti dayta, naging inom ti baro. Iti maysang aldaw, napan ni Annalyn iti balay da Alfred. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Pakawanin na ko, Alfred. Diyak yung gagara ti amin. Diyak maawatan, Annalyn. Ano ti kahit mo asawan? Diyak ko makayat nga aklunan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Diyak ka muna niya ti aramitek. Kayat kong aklunan kini Jonah. Ngam diyak kayat nakaguranag. Nasaya at apagayam ni Jonah. Diyak kayat na masakitan. Pangasim. Ibagam no niya dayta. Lupay kasla maawata kung ti kayat mo asawan. Kayat ko nga gapo amis mo kan katipod mo. Dungag ka. Ibagakan ka ti amin. Kat sapay lang kumata maawatan na. Sapay lang kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklunak kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, Jack amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya ta ti mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan na rod. Tinasayaat, kasarita tanto tapno maamuan tano apay. Wan man, madanagan namin para ka ni Annalyn. Nasayaat agayam dayjay. Isa arumbang laang nga agbalin tamot anasayaat kan kuana. Day tati si Bubo kalaki na po no, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ni Ramil? Kaputa si kalat na tilinaon to'y puso. Jack pulos ni namnama da ito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw da itakan ka. Kaputa Jack kaya't ang madadangil ti pa nagpapagayam tayo. Iso ngayong karkarigatak ngayon limat ti amin. Jack amo no niya ti sawak. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no arik na. Ngamawan ti sabali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayibkas. Ngam agpatinggalang dito. Sapay lang kumata di mong dakdakamatan kini John at tinagsaritaan ta. Jack maikariday ta, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kankwana. Kasta ti kinapudnip iti relasyon mi. No, kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan ko na iti may papan iti daytoy. Sige. Ngam pangaasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik, Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't ngamin timbagbaga nga umay ita. Apay, tatang, kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine. Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin amay kadwa nga inayaw. Katawan mo't dakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduaan dakbeten nga agkabsat. Panawan kayo man lang. Dito isalas. Hala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisam tupay ni tatang apimanaw.
Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Gemma. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka di? Gemma. Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parikot? Mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na ti limad ariknak ka ni Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred ti pudno? Kinapudno na. Inaramid kong dayta. Nagdagsan una yan ti barokong ko. Kaputadyak mayibkas ti pudno amarikrit na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat na nga aklo na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak lakit di maaklon no kaguranak ni Jonah. Kapoy ti daytoy apanag. Kat, anya nga rin ti planom ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasarita ni Jonah. Kat ibaga kamin kan ko na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Aka ba alam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti bunga da ito'y nga ramidag. Ngampat yung manwanasan. Tsak inggagara ti amin. Tsak inggagara ni Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apakas ta ti panangkit kitam kanyak. Handa ka dirugit iti rupak. Takas taunay ti panang parang mo kanyak. Awan, ngam, adala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo? Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne, apay mo't analagip mo mananday ta. Umay ka man gid di, inta ginom. Pasensyakan pare. Ngam, adapag nami ita kini Jonah. Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di, ay, sayang. Agmay sakman gaya man na mapan aginom. Pasensya ka na talaga pare. Sana pale, kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik day ta. Sige lang pare. Ina, makapaapal ka mat. Kuma, addan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan te linutok ang masiga? Kasla saan kamot ang makapangan? Itay kapay lang nga nakasangod iti lamisaan. Ngam di mat makmaksayan data nagbasit ang makan nga inkargam dita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapudno na. Paborito ko dito eh. Saan ka di? Ngam. Oy, di kag sinaay diti sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh? Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamuan na ti kinapudno may papan itigayem na. Hoy, Alfred! Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Ay? Anya itayan ti bagbagam? Anya kamot ton. Itayak pa lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot ton sa bali ang pampanunutom. Iso akasta ka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Ngam amom, ad-adaga mga agminar ti kinapintas mo no agmisuot ka. Anya? Anay ko! Agkidil kami ten. Umay kakid din. Ituloy tantay pasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek. Kan linaon to'y pusok. Mamati akmat keti. Aglamlambing laang Alfred. O sige, agpasyartan. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itangaal daw. Annalyn, agputno ka man kanya. Ada ka di parikot mo?
Apay kasla sa bali ti tigtignay mo. Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. Husto ka, manang. Talaga mariribukan ako na eh. Apay, anya ti pakariribukam. Jak nalapdan tirik na. Inaklon ko kin ni Alfred ti pud na marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramit mo ti kasta. Ang mga no bumabati pa nagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasi nga inaramit mo. Manang. Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdangdangag. Idi imbagam tiriknam ka ni Alfred. Saan, manang? Nilang Alfred tinang ibagat. Mabutangak ngamin. Ang mga nukaguranak ni Jonah numaamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramid mo. Pinasayaat, ingkakasarita ni Jonah itamot laan. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na po ni tigayim mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong adda dito iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag nga ibagak. Iso nga inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatag sakit di unay Gaputa oray la inawis na dito yung restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Gemma. Anya ti kayat mo asawan, Alfred? Adda ka di amom. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Nakaamom iti dayta. Inaklon na kanya kidikalman. Nakunana nadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Ima ije balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti dayta? Wan, Alfred. Aklonag. Anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na, tirik nanakan ka. Nakunana kayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ron ti planom ita. Ipudnom kadikan ni Jonah, ti may papan iti daytoy. Tsaka mo. Mariribu ka nak. Amkak nga amangan no gumura kini Annalyn. Panagkunak matkit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah ti may papan iti daytoy abanag, Alfred. Di kag danag. Awan planok nga agilimot kini Jonah. Nasayaat nga rin no kasta. Di yu baybayagan ti panangi pakaamuyo. Tapno saan nga adda nga agsakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimor ni Jonah? Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam urayam labi itain. Danda ni itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita? Isong adda ka? Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko, na. Kasta ka day. Urayam lat nga ruden tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa'y lang ititibay. Tapno saan ka amatektekan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayak latan ni Jonah aging ka sumangpat. Ay, nasaya ata si mangpot kan anak ko. Itay pa'y nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang? Awan mo't saritaan mi ita, Awan mo ti imbagbaga na. Inkalatan ka sarita. Sige nga ron, tatang. Ingkay ayaban ni Lorraine, taas ikaswa na dagiti ginatang ko. Tain nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damot na patag na ibaga na kanya. Siya, kunti makamu ka dagitoy. Inkalatan iti ayan ni Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana ko iti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wana ading ko. Pasensya kan ano nakasinga Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Kayat ko kumaasaludsudan, no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di malaagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen, Manang. Adda diti balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayin na ni Manang Jonah.
Ada ka nung ngamin napatid nga ibagana ka ni manang ko. Kasta ka di? When manang? O sige nga, Rod. Saan akon amadanagan, gaputa amok nga dadita. When, manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman, nak. Ay, sapay la kuma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Ala, nakaturugan ni Annalyn dito sa salas. Kaasimot. Natuukan san anagururay kanya. May bata ng tigam na. Naimbaglakit din ka na si Poco. Basag man. My first love. Huh? Ay, ituloy ko basaan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Ha? Pud mo ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti napalabas, saanan analapdan ni Annalyn tiriknana, kat inaklon na kan ni Alfred. Tipudno amarikrik nana para iti baro. Iti sabali abangir, nadlaw ni Jonah ti sabali at tigtignay ni Annalyn. Isu a plano na, akasarita tigayem na. Iti may sang aldaw, napan ni Annalyn iti balay da Jonah, tapno kasarita na tigayem na. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Ni Alfred, the first love ni Annalyn. Nukas na, agayatan kan ko na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Apay nga gamuti dayarik. Iyag mo kanyak day ka. Anya ti kayat asawan da ito'y Annalyn. Nukasta. Nabasam ti dayarik. Juan, kat naglatak anigayam Alfred anobyok ti first love mo. Apay asan mo ngayong bagbaga? Anya ti planom? Pagayayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka kasta. Katjak ingagaraan ni Alfred ti inayat ko. Pagkawanan na kumas. Kinapod no na. Daytoy abanag ti umay ko ibagakan ka. Kaputa diyakon kayat nga ilimat kan ka ti amin. Anya, tanya ko matinam na maam amariknak ita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Ngamawan plano ka mang riribok. Mamati ka kumamat kanya. Anya ko mati makagapoy ti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabus uyak. Kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang nga awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka man wana saan. Awan da ka sa panggap ko. Diyak kayat amadadahal ti panagpapagayam tayo. Anya. Dayta ti pudno. Dayta pa'y ti maysa. No apa yan nagbutel nga kamang ibagakan ka iti may papan iti dayto yabanang. Diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka nak. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amo yu gaya man. Namdiyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Nasyak pa yan ti ayan ti bidot. Kasta ka di Alfred.
Saan akas tati kayat ko asawan? Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Jak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga isu mismo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamulanglang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamot ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurak ni Annalyn. Ala, agpalamiis ka pa'y. Panunutam dagiti imbaganakan ka. Di na kanumat inggagara. Isong awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawat ako na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si kalata ti linaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka payagin na friend. Baliwan tayon tula ang ti agsasarita. Inton agkalman ti riknan. Wen ngagpeso, Jonah. Awan na saya at ang mapanunot mo. No saan ka ngagkalma. Manang, dito yan ti pagbutbut nga. Napasama kan. Kaguran ako ni Jonah. Di nakmaawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit anak laang. Gapo itinamuan na. Agbaaw tumutla ang tipungtot na kan ka. Sapay la ko tama pakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred tinayat ko. Namamo ti Diyos. Diyak inggagara ti kastayana pasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadahal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maornos tumutla ang ti amin. Nasaya at atao nagiti gagayam mo. Iso apat tiyek ang maawatan da kan tumutlaang. Chen! Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idin to ta imisam ita nakita na ka. Amo kapakitang tao lang dayjay. Ngam kinapudno na, traiduran nakto kat agawan na tinobyo. Anya? Jonah, saan mat siguro nga ramidan ni Annalyn ti kasta? Umay kakit di, mapantay ti ayan na. Makisarita takan kwa na. Diyak kayat. Si kanti mapanno kayat mo. Ay, naglukon. Jonah! Agsubli ka ditoy! Jonah! Sika, pangaasim, Jonah. Kasaritan ako ma. Di nakmat kumaguraan itibanag asaan kumat nginaramin. Anya? Saan mo mat kumaapanunutan na traidorak? Gaputadyak maaramid da ita. Gaputag pagayam ta. Boston, jak mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputano ko manapod no kaagayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka itinobyo. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, John. No nakabaso lakman, iti panagayat ko kini Alfred. Pakawanan na. Ngamda ito lang ti maibagag. Iti ka ano man, saan ka, Trinaitor? Tanamaramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan kong imbagbagakan ka. Gapoy tilimad a panagayat ko kankuan. Awan iti panunot ko day ta abanag. Katap no agsardang kan ngagpampanunot iti madi kanyak. Aramid ako na niya tirumba. Sige, agpakada akon. Kat kanayon mo kumalaglagipan. Anapatag ka kanyak. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang ka naklaang ti puso. Nga maasya nakunay kan ka, Annalyn. Mabutangat nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpat ka nasaya at ka tao. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Annalyn? Juan Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalin tumatan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigod a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak manan dayta. No saan na kon ang makit kita. Kat,
Papanam nga rod itan ngay. Ada ka din umakaram? Planok na agabrod, friend. Barang mailiw-liwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasama kanya. Kan barang maming pinsan matan amalipatak tiriknak para kini Alfred. Ay, una yan. May kawa ak amaksayan kami. Saan tayo amakapagkukuyog akas itisigon? Sorry, Gemma. Basol ko ni amin. Di mo ko maunay papapasulan ti bagim. Amok asaan mo anagayatan ti kastoy, anapasama. At to'y ti kape, manang. Inyag kundi ti salas. Agyaman nakading ko. Nagadayo man ang titurong ti imatang mo. Apay, di mo pa ilan napakawan ni Manang Annalyn? Kinapudno na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan kwa na. Nga mabutangak. Amangan no maibawin kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay ngamin apanunutom dayta, Manang. Awan ka di ti panagtalak mo ka ni Manong Alfred? Dakkel ti panagtalak ko kan kwa na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rodan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tap nga agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Inutak akasarita ni Annalyn. Katsapay la kuma, taagsublin tumatla ang itisigod, tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi anaragsak? Gapotag paspasyar tamanen. Alfred. Adda ka di parikot? Awan. Ngam, kagura na ka di. Itian niya kumaga po aguraan ka. Ngamin, gimura ka ni Annalyn. Gapo itilimad a panagayat na kan ka. Maawatan ka. Ngam amok nga agbao tumatlaang day taaguram kenkwana. Patsyam kumati bagbagana. Gapo tasyak amis mo. Katjak narik na nga dasabali ang motibo na. Nalabit at talaga adi namat inggagara ti amin. Juan, Alfred. Katsapay la kuma. Tama isublin to pa'y tisigod a panaglalangan tayo. Patsak ang mapasamak to dayta. Kat dayto iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanyak, gaputa ay ayatin ka unay. Kat di kanto isukat, iti uray manupay nga Annalyn. Mamati akit iday ta, Alfred. Ay ayatin ka unay-unay. Annalyn, nagsaur ka. Nag-resign ka matgaya man ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Pasensya kan, Gemma. Ngamdya kon imbagbagakan ka. Gaputam mo kasangitan nakmanan. Saan ka din nagpakada ka ni Jonah? Saanan? Amok amaragsakan day jay. No saan nakton amakitkita dito opisina. Si kantulatan ti mangibagakan ko na. Di ka kumamanglip-lipat ha, Annalyn? Saan to ang pulos? Gaputa ipatpatag kayo agagayim ko. Kat idaw-dawat ko. Asapay lang ko ma. Tadumtang tumat lang ang tipanawan ang apakawanak ni Jonah. Asino tikit kita ami ti Dayja abanda, Jonah? Di mat table ni Annalyn Dayjay? Apaya sa bali mo ton tinakatugaw? Saan ka di asimrot itangal daw? Kwa Jonah, diya ko nadakdakamat ken ka. Ngam nag-resign ni Annalyn. Anya? Apay ajak na amamuan. Apay, adda ka di mat lang patag ni Annalyn kan ka? Gemma, nasakita naklaang gapu iti naamwak. Ngam saan akayat asawan dayta. Analipata kong tisigod apa nagpapagayam tayo. Nukasta, saan mon akagura ni Annalyn? Kuma, ngam iti daytoy nga inaramid na. Ad-addan aguraak, gaputad di man la nagpakadamot kanyak. No kayat mo, mapantay dya balayda. Sarungkaran ta, sakbay ti flight na. Anya? Mapanan iti abroad? Wan, Jonah. Agabrudan ni Annalyn iti umay abulan.
Sigurado ka kadi, akabaalamon asangon ni Annalyn, Jonah? Wen Alfred, jak kaya't amapan iji abroad, asaan kami pa'y makapagsarita. Sige nga, Rod. Agkukuyog tayo kada Gemma amapan iji balay da inton bigat. Wen Alfred, kinapudno na. Kailiw kumuton ti sigod alinangan tayo nga agpapagayam. Agim-impaki ka madgayamon, Annalyn. Di mo't inton umay abulan pa'y laang ti flight mo. Nasaysaya atan tinasapsapa, manang. Amangan no adadyak maisagana. Kan maysa, nalipatam ka din. Agtapos ang tibulan inton bigat. Ha? Huwag paiso ah. Ay. Oh, apeng agsin na ay ka. Di mo ka di kayat nga gabrudan? Talaga mo't ano mabalbalin? Katjak kayat nga umadayo ka. Nang runa, kat adamot natalgad apang gadam diti Pilipinas. Nang apay ngamin amasapal nga umadayo ka pay laeng. Manang, among mati makagapo saan ka di. Sapay la kumata maawatan nak. Di ka madanagan. Duwala ang atawan ko ijay abroad. Makaurnong aktumat siguron iti umdas apag negosyo. Hala sapay la kumangarod tanasaya at agasat ti sangbayam ijay. Kanayon mo akid dawon ti panarabay ti apo, inton addakan ijay. Uwan manang, kat agyaman ak unay iti panang supsuportamlat na kanyak, akanayon. Lapsan ka pa dito'y salas, Alfred. Sumre ka kundi ta silid a pagababangak. Sige lang, pare. Apay pare, madi ka ditirig nam? Naggasat ka, pare. Taado ti mangipatpatagkan ka. Ngam siya ka. Awan. Ne, apay anak ko namday ta. Amokon ti amin, pare. Amokon. No apay asanak anayat ni Annalyn. Pare Ramil, di mo ko mapanunutan na pinagkaykaysaan da ka. Ngamin, uray siyak. Nabiit ko pa'y anaamuan ti may papan iti dayta. Maawatak mo't kindi, pare. Ngam nasakit lata para kanyak. Inayat ko itinapod nun ni Annalyn. Nalaos ti kinaragsak ko, idi inaklong na ti ayat ko. Ngam gayam. Di mo ko maguraan ni Annalyn, pare. Pare, jak mo't kindi kagura. Gabutan na ibaga na kanyak. Akayat na kumaamaibaw ing tirik na kanyak. Ngam tirigat na. Saan akas na tinapasamak? Talaga nga minaditay kontrolado dagiti paspasamak iti biyag tayo. At dagiti bambanag aditi maawatan. Uwan nga ron, pare. Ala, sapay la kuma. Tamasarakan tumat ni Annalyn ti ayat, aparakan ko na. Agpapankan ka, pare. Anya ti amo tayo. Ang mga nuda kayon tumat lang kini Annalyn ti agkagasat iti udi na. Diyakon mang namnama iti dayta. Basta siya ka. Tarigagay ko tinasaya at agasat para kanyak. Kan kastamot tan, aparakan ni Annalyn. Manang Jonah! Oh, Lorraine, ading ko. Apay akas na tilangam. Anya tinapasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurada para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta itaalawas anapauluan. Love Triangle.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manang Jonah. Oh, apay Lorraine. Anya tinapasama. Apay kasla matandanagan ka. Agsao ka kuma. Kuwa ngamin manang. Aggurigor ni tatang. Diyak amo ti aramidag. Ha? Apay, nabara ka di unay? Intaray mo kuman ay di ospital. Diyak ngamin amo ti aramidag, manang. Mabit lang. Intakitaan ni tatang. Ayun ay katadanag yun nga kabsat. Masit lagurigor da ito'y. Kasta unay ang titaran tayo. Dini ngamin kayat amapukaw da kayo, tatang. Kasta nga agpaiso tatang. Iso nga agpaimbag kayo kuman. Nagbaaw maten ti gurigor ko. Sa nabalay ta naglingetak maten. Ala, agina na kayo nga ruden. Agluto kami kan ni Lorraine iti paborito yu amasida. Ay na, agyaman anak ko Talaga amariknak ti panangipatigyo kanyak nga amayaw. Wen tatang, talaga nga ipatpatagda kayo unay. Ala, inkay maturugan tatang. Sana bale, natumaryumot dagiti agasyo. Madamdaman taw nanak. Sa anak pa imot nga agtuglab. Adaman madamag ko. Nagkapya kayo ka din kini Annalyn nagayamaw. Saan pa'y nga rod tatang? Diyak matamo no kasano nga asikgak, kan kasaritak. Nasaya at atao ni Annalyn. Kat maawatak adi namat inggagara tinagayat itinubyom. Mabutanag lang amin iti mabalin ang mapasamak tatang. Amangan no maibawin kan ko ti panagayat ni Alfred. Agtalag ka itinubyo, manak ko. Di ka agpailuyos iti kasta ariknam. Gaputawan na saya at nga ibunga na. Wan tatang, ikarigatak nga awatan ti sitwasyon. Tapno agkapya kamin kan ni Annalyn. Dayta ti kasayaatan, anak ko. Nadamag mo ka din, Jonah? Tiyan niya, Simangpot ka nun ni Annalyn. kasta ka di? Anya, tanti lang nga na ita. Siguro, nakarkaro apin mo daw. Tinasayaat. Mapantay jabalay da inton bigat. Ay, mabainak, Gemma. Nang runak at saan kami ang nakapagsarita, sakbay anapan iji abroad. Intakit din. Amok akayat na tamatla ang amakita da ija agayim ta. Sige nga, Rod. Iturturot kun ati mapan. Kaano ta nga, Rod, amapan? Ura inton bigatan Sana bali, awan serek gaputa Sabado. Sige nga, Rod. Mapantay iji balay da Annalyn, inton bigat. Sigurado ka kadi akayat munti makisarita kini Annalyn ita. Wen Alfred, kinapudno na. Kailiw kumutan da iji agayam ko. Rumbang lang agkapya kayon. Nang runak at natulag ti kasarta. Wen, sapay la kuma, tasan agimura ni Annalyn. Gapoy ti reaksyon ko, itilimod a panagayat na kan ka. Amok ang maawatan na dayta. Nasingpat ni Annalyn. Amok dayta. Iso nga rod ang nagbutangak idi. Amangan ngamin no maibawin ti panagayat mo kan ni Annalyn. Anya? Saan to ang mapasamak dayta? Gapot ay ayatin ka unay. Sika ti inararapahap kong agbalin nga ina, dagiti agbalin tong anak ko. Alawanan. Ala, intarotan. Itulod na kun iji balay, tapno makaawid akon sakbay asumip ngat. Apay ading ko, saan ka kadiarumukan? Agpasyar ka kumamot tapno makarelax ka. Ay, masadutak manang. Awan matandag iti sigod akakaduak. Di Gemma lang man. Agpasyar ka Di ka kulkulong latan dito'y balay. Uwan manang, mapanak tulat ta.
Agurnusak pa'y dito'y. Nakagulgulo ngamin. Pasensya ka na ading ko. Diyak kamin masangot ti agidalimanag. Gaputa makumikuma. Maawatak, manang. Makiasawa ka ngaminan, Tapno adda ka doang agidalimanak. Anya? Sika talaga. Ay, siyak manan tinakitam. Naimbag nga oras mo, Annalyn. Mabalin ka diya sa rungkaran da ka? Ha? Gemma, adda kayo? Wan, gaputa kailiw da kan amakita kan makadwa manan ngagpasyar. Apay, saan na kami ka diya kailiw? Umay kayo, sumra kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Umay kan, Jonah. Nakamatider ka mo ilatan di taruhangan. Diyak namin amo no. Welcome ako no saan. Umay ka man kit di tarakupan ka. Ay na, Annalyn, friend. Kailiw ka una yan. Puray siya, friend. Kat ulit ak manantag ki daw iti pamakawan kan ka. Sapay lang kumata mapakawan na. Nabayagan anapakawan ka, Annalyn. Kinapudno na. Nagpatangka na klaang. Ngam kayat ko launa yan, ti makikapyakan ka. Nakaragragsa ka kita. Kandi ka madanagan. Nakalipat akon. Kitday tati pagyaman ako na Gaputan nakalipat ak idi adda ak ijay abroad. Ay na, makapailuyos kayo matadwa. Huston day ta. Jonah, damagam man kit din no, ayan ti pasarabot akin kwa na. Apay nga ipadalan mo pala kanya. Talagang adda pasarabok ka na kayo. Kat special dagi jay. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige nga Rodan, ingkalaan nun. Kaya't kun amakita dagiti pasarabom kada kami. Naragsak man nga Ruden at ipa nagpupuyog yung agagay manakaw. Wan tatang, talaga nakaragragsakak. Nalagaanan tiriknak ang makikalay sa ni Alfred. Nang runak at naibaga ni Annalyn ang nakalipatan. Nasayaat nga rod no kastamanang. Awanan parikot, no bilang ta... Tanya, ading ko. Di mo pa'y ka di na ibaga kinimanang mau, anak ko. Talaga saan pa'y tatang? Mabuti nak ngamin. Ang mga nulapdan na kami. Anya ka din day tanga ibagbagayo tatang. Lorraine, ading ko. Mabalin ka din nga ibagayo mat kanyak. Tapno makarelate akmat. Maamak ka no ngamin amang ibagakan ka. Nga addan nobyo na. Anya? Addan nobyom ading ko? Saur ka? Adda gaya man, ngam di mo pa imbagbaga kanyak? Sorry manang. Nagamakak ngamin nga ang mga nulapdan na kami. Apay ko mga aramidak dayta. Ang agoray ka man. Asino ka di tinobyom? Kwa manang. Ni Diego, akabsat da manang Annalyn kan manang Jenny. Anya? Iso tinobyom? Di ka madanagan. Sa anak apulos ako montra, gaputa na singpot ni Diego. Kasladyak mamati iti imbagam, Jonah. Nobyo ni Lorraine ni Diego, akabsat da Annalyn kan Jenny? Uray siyakmat. Ngam na kumpirmak amismo kan ni Manong Diego dayta. Katpod no, friend. Awisem nga rod idan tapno maki-double wedding dalaangan kada kayo. Anya? Oh, adtoy. Nagluto ak iti naimas a merienda tayo. Mangan kayo iti ado, Kailiw kunti kastoy. Ngam di mo unay palokmagan ni Jonah gaputa ang mga nusanton nga umanay ti wedding gown na. Ha? Ayun na niya. Ang sana bale, italaang mo't. Mga naklata iti ado. Sana bale, saan mo't affitted ti gown ko. Huwag ka di. Mangan kalata, gaputa uray lumukmag ka, kat ay ayaten na kantulata ni Alfred. Wan ngam, apay nga awan pa'y boyfriend mo nga aging gaita. Di mo't ko nam, anak kailiw-liwag kan. Katwan mat, kan may sa, adan boyfriend ko.
Ha? Umay kayun to inton kasangay ko, inton umay alawas. Iyam-amok to kada kayo ti boyfriend ko. Ang paiso? Wan, pudno ti bagbagak. Iso nga umay kayun to inton kasangay ko ha. Tapno mayam-amok kada kayo ti boyfriend ko. Saan ka di ang mabalin nga ibagamitan kada kami tinagan ti boyfriend mo? Mamaminsan ton ti panangibagak. Inton kasangay ko. Maala, mangan tayo kitin. Ado ti inlutok amakan. O sige, no kastati ko nam. Annalyn, agsubli ka di pa iji abroad? Saanan? Di na kon palubusan tinobyok. Agkasar kami mat kanon. Anya? Amangan no makigiddan kan kada kami. Saan? Umununa kayo. Gaputan na tulagan ti kasaryo. Ay na, nakaragrag sakak. Jack ni namnama nga agsubli ti sigod alinangan tayong agpapagayam. Nakarkaro pa'y kanya Ti amok kat saan na kun amapakawan ni Jonah. Naamiris ko nga min asaan arumbang agumura aken ka. Nang runa pa'y ta. Agbalinton nga ipag mo ni Lorraine akabsat ko. One mat. Iso arumbang laang nga agbalin tayo anasaya at ititunggal maysa. Gaputa agbalin kayon ton nga agkakapamilya. Ay, Manang, sa dino tinaggapwam? Kan, anya dagita awit mo. Nagadumay. Napanak nagatang iti isagot ko kani Annalyn. Kasangay na nga min inton bigat. Ay, uray siya. Adamat isagot ko kan kuana, Manang. Ang magustuhan na nga ta. Patsyak akasta, gaputa saan mo't anaarte ni Annalyn. Nasaya at nga rod no kasta, Manang. Tapno sa anak ang mabainan kan kuana. Sige Pag tumarak pa'y ni tatang iti agas na. O sige laang, ading ko. Sigurado ang maklaat dagiti gagayem mo. Inton makita, kan maam-amu dati nobyom. Sigurado day tama nang. Ngamin, awan apulos na dakdakamat ko kadakwada. May papan itinobyok. Iyam amok tulatan inton bigat. Alang nga rutin Ingka maturugan. Gaputa masapat apay nga agriing inton bigat. Sige manang, mariknak mo't ti banog ko. Happy birthday, Annalyn! Ay na, nakapinpintas ka iti day taasuot mo. Agyaman nak, Jonah. Umay kayo. Agtugaw kayo di banda. Happy birthday, Manang Annalyn. At iti sagot ko. Agyaman nak, Lorraine. Angam saan ka kuman nagtaktak pa'y. Naragsaka kon nga oray makita kayo la. Happy birthday, Annalyn. At to'y matisagot ko kan ka. Wow, nakapimpintas kay ta. Agyaman na, Gemma. Happy birthday, Annalyn. Ato'y matisagot ko kan ka. Agyaman na. Uy, nagmayat matang tiisam ni Annalyn, Manong Ramil. Wan nga rod. Anya nga tano, armam man ang tigayam eh. Anya? Saanan, Gemma. Jakon kaya't ti agdaton kan kwa na? Ha? Agtal na ka dito. Malao may kayukit din. Mapantayo ijay abanda. Si Kamat, nakapinpino ti kudot mo. At dan samat kit di manan pakasorpresaan tayo ita, Jonah. Ha? Happy birthday, Annalyn. Agyaman na, Alfred. O sige, mapankan ijay ayanda, Jonah. Nakatugaw da iti da ijay abanda. Annalyn. Apaya kasta ti pa nagkitam kanya. Adda ka dirugit iti rupa. Kayat ko lang ti agyaman. Gaputa saan mo nga imbagbaga kini Jonah. Tinaklon ko kan ka. Saanin ang masapul ang maamon na pay. Bay am asyaklatan ti amuna ang nagayat kan ka. Adda nga min dagiti panag asaanan arumbang nga ibuksilan pay. No pay kasta. Agyaman aken ka. Gaputa tinulungan nak amang laban iti sigod. Arimusing nga ayat ko ken ka. Gaputa kas jay ti rumbang. Naamiris ko. Arumbang alipatag tirik na kan ka. Gaputa sigurado nga ado ti maisakripisyo. Tinapatag kita. Kat na ornusan ti amin. Umay kayon ay, jayan ni.
Ada ka di pagsarsaritaan nyo dito eh. Kinablaawak lang ni Annalyn. O sige, intay ni Jay. Magagaran akon iti panangyam amon ni Annalyn iti nobyo na. Wan ngagpaiso. Iyam amumon kada kami tinobyom no nakasangpeten. Itay-pay nga da dito eh. O sige, umay kayo nga rudan. Iyam amukon kada kayo tinobyo. Kasladyak pa'y lamamati. Ni Manong Ramil matlagayam tinubyo ni Annalyn. Wan nga rod. Ngam amom, naragsakak para itigayam ta. Uray siyak mata. Jak ni namnama nga isuda matlagayam iti udi na. Pasensya kayo na. Ngam idi pa'y lang nga amok day ta. Ha? Ay niya? Talaga analaing ka nga gilemang iti sikreto, Alfred. Ngamala, bye-bye ang tayon. Tinapatag ita kat naragsak tayo amin. Naragsak kayo ka di? Itataada tayo dito'y beach. Manang Annalyn. Ay na, nakaragragsak mat ni tatang. Wan nga agpaiso. Dayjay na nakabanikas pa'y itiigit ti bye-bye. Ada ko maibaga. Oh, anya day na. Amuyo, agyaman ak unay. Gaputa saan anarakrak ti relasyon mi ka ni Alfred. Gaputa nagbalin kami anatibker kadagiti simmang bay apan nubo. Kat tisigod asaan apan nagkikinnaawatan idi, nasulbar itan. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiserya tayo itaalawas, anapauluan, love, triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Ken itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.